Tijelo mase 500 grama krene iz stanja mirovanja za vrijeme od 4 sekunde prijeđe put od 2 metra, kibajući se jednoliko ubrzano. Kolika sila djeluje na tijelo? Prvo pogledajmo što nam je zadano. Masa tijela je 500 grama, pretvorimo u kilograme, to je 0,5 kg. Pređe put od 2 metra za vrijeme od 4 sekunde. Traži se sila. Formula za silu F je jednako m puta a. Imamo masu, ali nam nedostaje akceleracija. S obzirom da je riječ o jednoliko ubrzanom gibanju, znamo da je formula za put F je jednako at na kvadrat kroz 2. Iz ove formule izvučemo a, odnosno akceleraciju, i dobijemo da je akceleracija 2s kroz t na kvadrat. Kada u formulu za akceleraciju uvrstimo poznate podatke, a to su put i vrijeme, dobijemo da je akceleracija 2 puta 2 kroz 16, što je 0,25 metara u sekundi na kvadrat. Sada je lako izračunati silu kojom djelujemo na tijelo. Sila je masa puta akceleracija. Masu imamo, masa je 0,5 kg puta 0,25 metara u sekundi, što je 0,125 N.